Thomas Mon ang katikita ko da. Saint Thomas Mon tireta sudah nu ika. Hi, si. Hi. Hello. ¿Cómo está? Saint Thomas Mon. My favorite place in Chennai. Zinzin, kita ingin nang swim. Okay, good So boy. excited. This is Saint Thomas Mon Road. Na how to say? Saint Thomas Mas. Way. Town Saint Thomas Way, no town. Yeah. Saint Thomas Mon. Yeah. Wah, isa hangalay sa nga ni. Eh. Perhingang hangalay sa nga lay ko. Stay you da. Ya, lay sa nga ya. Ako nga taga nila. Lay sa. Ano ko lang. Ha. Hello. Ah. Ah. Lay sa nga lay. Out to the rain, Ida. That's una de. Lay sa nga. Hanggang laka. 지금 안 일어나게. 괜찮아, 몰랐으니. Ui, the metro line. Ui, the metro line. This is your first time, huh? Huh? What is here? Ui, better nice city da. Saint Thomas Mon na. Cepi ko da noy. Ang kagizida. Unang kagizida. 지금 보면 됐어, 이거. 본점이야. 눈인 거다. 아, 이때 비스 있으면 바뀌었어. 야, 썸나면서. Ano dyan niya na kung laman ka. No, we reach Saint Thomas. Homeless Jesus. Ay, ba iswa da. Iswa piki hangga sa bambuku. Zaide.